Indvuna ehhovisi lemengameli Khumbudzo Nchabeni ithi tiyadvumata tiphimiselo tenhloko yaphambili lebeyengamele emajaji Mogoeng. Iningizimu Afrika yahlikihla sivumelwano neleCuba ukuthi lilethe bonjiniyela bakulelave labengamashumi 25 labatawusita ekunakekeleni takhiwo ncandi temandi. Kutawuphuka lithambo nakutfolana yetulo iBulls neSharks kumdlalo we-United Rugby Championship eLoftus Versfeld ePitoli ngeMgcibelo. Asivusele mbukeli etindzabeni telulwimi lweSiswati lesibatfulela tona qathatha sisetindlini tekusakata te-SABC Auckland Park eJozi Ndzamba Malenhle. Kanti-ke khumbula ukuthi letindzaba tiyatfolakala futhi etinkundleni tekuchumana kanye na ku-YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Chumana na SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe talabanga ngitipi tingikathi nikhungethene ngomphakathi. Sishayele ku 011-714-6133 noma usithumele i-email ku news@sabc.co.za. I-SABC News livi lakho itimele ayithathi hlangothi. Indvuna ehhovisi lemengameli Khumbudzo Nchabeni ithi tiyadvumata tiphimiselo tenhloko yaphambili lebeyengamele emajaji Mogoeng tekuthi mengameli Cyril Ramaphosa bekufanele adzalule ukuthi wawuvelaphi umnikelo wakhe wemkhankaso we-CR17. Nchabeni uthi Mogoeng ungena etindzabeni letingamfaki njengobe angasenkho kulesikhundla sekuba yinhloko leyengamele emajaji. Umnikelo mengameli Ramaphosa wemkhankaso we-CR17 waba ngundzaba mlonye netinkantolo emva kokuthi umvikelo womphakathi lokhishiwe esikhundleni busisiwe Mkhwebane atfola ukuthi mengameli olehlekisa iParliament. Kepha inkantolo yomthethosisekelo yavuna mengameli Ramaphosa kanti-ke inhloko yaphambili bekadze ingamele amajaji Mogoeng ithi mengameli bekufanele adzalule konke ngalomnikelo. They are unfortunate because he had a minority judgment on that, and it's unfortunate that he wants to rule from the grave. Javeno Pinza uthi cabinet sethatha isinqumo ngelikusasa lehovisi lelinxusa la Israel emva kokuthi iParliament iphume nesiphakamiso sekuthi livalwe. Cabinet has not decided to close the Israeli embassy, and you'll recall in terms of the South African system that we've got a separation of duty of powers, a segregation of powers between the judiciary, the executive, and Parliament. Parliament can give guidance in terms of those matters that are in the purview of Cabinet, and Cabinet will have to decide within its areas, having considered all matters. I-Cabinet iphinze endlulise ema-5 emndenini eti-70 nakubili Impala Platinum etishone ngotini elikheshi ngemsombuluko. Leti-7 etishone emva kokuthi kudzabuke intsambo lelihamba ngayo lelikheshi. South Africa has not experienced a mining disaster of this nature in a long while, and before this disaster we were on track to meet our goal of only recording 41 deaths in mine as part of our safety improvements in the mines. We had wished to name the miners by name, but the process of identifying them by their families and notifying their loved ones is still on. Javeni uthi iyayikhutsata iCabinet imtamo eTransnet kusombulula kusayela emuva kwemisebenzi etikhungo teselwandle kuleli. Sishukumiso se-DA sekufuna kuhlakata masipala lomkhulu weJozi asikaphumeleli. Lenhlangano yafaka lesishukumiso ngemuva kwekuthi ikhale ngekungethulwa kwetidzingo tetakhamuti nangebuholi kulo masipala. Lesishukumiso sehlulekile kulandzela kuhlangana kwemkhandlu lapho khona emakhansela langu-165 avotele ukuthi wona akahambisani naso, kanti lamashumi last-6 nakuthathu bekahambisana nalesishukumiso. Labo-ke bebahambisana nemfelandawonye inhlangano letiphikisako letfaka ekhansi Action SA, FF Plus kanye ne-IFP nabo bebangahambisani nalesishukumiso.
Mbukeli iningizimu Afrika yahlikihla sivumelwano nele Cuba ukuthi lilethe bonjiniyela bakulelave labangamashumi 25 labatawusita ekunakekeleni itakhiwo ncandi nekucecesha bomasipala ngekusebenta kwetigugu temandi. Kanzi sekwendlule iminyaka lemithathu labonjiniyela bakuleli. Lisekela lendvuna yetemandi nenhlandeko David Mahlobo belihole umhlangano wesikhombisa we-South African Cuba High Level Panel meeting kutobukisisa lezivumelwano labasebenta neCuba. Kubuka ke umthelela walezivumelwano kuleli sinalo ke lisekela lendvuna yetemandi nenhlandeko David Mahlobo emoyeni. Mnumzane Mahlobo asikubingelele sikwamukele Tindzabeni teSiswati la ku SABC na ku DTT. Asibonge kakhulu lamaseko lancamane nabo bonke abamamela iSABC bayibuka kuyo yonke indawo eningizimu Afrika nakwamanye amazwe. Lena yendzaba leyasusa umsindvo. Bonjiniyela bakuleli bathi bayawati umsebenzi. Sizatfu sekulandza bele Cuba asikho. Ingabe yini leyenda leli labona singo sokuchubeka nalezivumelwano? Okufuneka sikusho lamaseko ukuthi ubudlelwane bethu singabantu baseningizimu Afrika nabantu baseCuba abuqali namuhla. Ubudlelwane bethu bobukhona ngesikhathi sicindezelwe ngabamhlophe bekwazi ukuthi ilungelo lethu singabantu abamnyama bengalihloniphi. Abantu baseCuba bebekhona besilekelela kumzabalazo wenkululeko. Yingakho nje wathi uhulumeni wabamhlophe uhlasela eAngola uthi ke abantu bakithi bangayitholi inkululeko. Abantu baseCuba bashona khona nathi lapha namasosha omkhonto ekhuthe Canavara lapho ke umbutho wezamasosha uhlomile ikakhulu abamhlophe wehluleka kokuqala. Kutheke umongameli wethu ubaba uNelson Mandela wentando yeningi ehlangane nobaba uFidel Castro umongameli waseCuba benza ukuthi ke kube nobudlelwane phakathi kwamazwe amabili uma kuqala lenkululeko. Siyazi ukuthi ke ngonyaka ozayo sizobe sihlanganisa amashumi 3 lapho izivumelwano esikhona sokuhwebelana nobudlelwane phakathi kweningizimu Afrika nabantu baseCuba bukhona. Kwezamanzi esethi izivumelwano njengoba besinomhlangano wesikhombisa sesiqede iminyaka engamashumi 20. Abantu baseCuba onjiniyela banceda kakhulu ezintweni ezifana nezinto zobuchwepheshe bezamanzi, amadamu akhona abakwazi ukuthi ke bancede ukuthi ke endaweni ezifana nakoMpumalanga, koLimpopo, ko-Eastern Cape abantu abangenamanzi babalekelela ukuthi makube namanzi. Mahlobo yebo emandi akuleli ayinsaye kepha ke nemathuba emisebenzi angulekhulu kakhulu insaye. Bekungeke yini kucashwe nobe kuceceshwe bantu bakuleli kulomklamo ukuthi ukhula linani lensha lesebentako kulomkhakha? Lokho engushoyo lamaseko kubalekile ngoba ayimbangi zethu kwezepolitiki bafuna ukwakha isithombe sengathi uhulumeni kaANC awunakekeli. Bekufanele sikusho ukuthi sinobudlelwane ubudlelwane bethu abuqali namuhla. Okwesibili labantu abakhona baseCuba basilekelelayo. Indlela abasilekelela ngakhona iningizimu Afrika iyashoda ngonjiniyela abanesipiliyoni esifana nalesi ngishoyo kwezamanzi. Yingakho kulohlelo lwethu kunalento yokuthiwa ke ukuqeqeshwa kwabantu skills transfer kune coaching ne mentoring eyenziwa yibo labantu baseCuba. Uma ungabona laba abaphikisana nathi abathi silanda ama-engineers hamba ubona bomasipala baseningizimu Afrika abane infrastructure very complex baqashe ama-technician hayi abantu abaqualified as professional engineers. Yingakho singumnyango wakwa-water and sanitation sinabo labantu okwesikhashana ukuthi sisebenze sibuilde le capacity komasipala sibuilde ne capacity kulomnyango wethu ukuze i-infrastructure yaseningizimu Afrika ingacikelelwa phansi but sikwazi nokuthi senze isiqiniseko sokuthi amanzi akhona. Ngabe ludla imali lengakanani loluhlelo embusweni? I-agreement yethu nabantu baseCuba kule minyaka emihlanu esiyenzile izoba u-60 million rand. And kuyimali encane kakhulu leyo uma uqhathanisa nokuthi ke uma uhamba uya enkampanini ezizimele lapho uthola lento okuthiwa ngama-engineering consultant. Uma uhamba uchecka i-guideline yokubhadala kwama-professional consultants kwa-National Treasury uthola ukuthi i-engineer
uma imele yodwa iyawuthola u5 million to 7 million ngonyaka. This is a very cheapest example esikwazi ukuletha icapacity sibuilda kwi relationship eyenzakalayo phakathi kwamazwe akhona phakathi kweNingizimu Afrika nezo laseCuba. Okufuneka sikusho ukuthi lo budlelwano nakusona eCuba kuphela. Siyasebenza nabantu baseNetherlands, eHolland. Siyasebenza nabantu base-Danish naseFinland. Siyamangala uma kuzofuneka siphakamise siqhakambise ukuthi ke abaseCuba ungathi bona basi-right ekubeni ibona phela abantu esasinabo ngisho nangesikhathi kuhlushekile. Mnumzane Mahlobo, asibonge kakhulu isikhathi sakho. David Mahlobo lo lisekela lendvuna yetemandi nenhlandeko. Kanti ke mbukeli ichubekela embili neTindzaba, tinhlangano temphakathi netakhamuti takuleli tinemsebenzi lomkhulu weqinisekisa ukuthi lukhetho lwalomnyaka lotako luhamba ngendlela lefanele futhi luvuna timfuno tetakhamuti takuleli. I-Election Watch ihlele ukuqinisekisa ukuthi lolkhetho luba impumelelo ngekufundzisa nekugqugqutela takhamuti ukuthi tibe ingcenye yalolkhetho. Tinhlangano temphakathi titawuceceshwa tiphindze tibhaliswe ukuthi tibe tingcapheli talolkhetho. Tinhlangano temphakathi tenda konke lokusemandleni kuqinisekisa ukuthi lolkhetho luvuna takhamuti takuleli. I-Defend Our Democracy ibambisene nalezinye tinhlangano batfule umkhankaso lotawugqugqutela abantu ukuthi babhalisele kucapha lokhetho. Laba ke batabe babambisene netisebenti te-IEC. Lamuhla sifundza sempumalanga sisukumise luhlelo lwetekuphepha kulamaholide loluhlose kunciphisa tigameko tekulimala nekushona kwetakhamuti emigwaqeni yalesifundza. Lo mcimbi bewubanjelwe eMloto Road lekungumgwaqo lodvume kakhulu ngetingoti lekuhlasimulisa umtimba. Emoyeni sinemphathiswa welitiko letekuphepha esifundzeni Vusi Shongwe. Mphathiswa, sikubingelele Tindzabeni teSiswati. Sikubingelele lamaseko, sibingelele nababukeli bakho. Mphathisa, kwafishane nje ungasichazela ukuthi tinhlelo tekuphepha esifundzeni kulamaholide kwafishane nje tithini tinhlelo tekuphepha esifundzeni kulamaholide latako? Kuliqiniso make namuhla besiwumisa lelihlelo lapha kuMloto Road R574 R573 umgwaqo loyo oyayihluphe kakhulu akusiwona kuphela neminye ikhona kodwa siye satargeta wona ngoba ngona oba nezingozi eziningi ngale ikhathi. Sihleleke ukuthi kube namaphoyisa ama-traffic officers abe visible kakhulu kulowa mgwaqo, kube nama-roadblock, kube nama-stop and searches, kube nje nayo yonke into ethudu ngokuphepha kwabantu emgwaqweni, ukuchecka ukuthi imoto ezihambayo zisezingeni elifanele, abashayeli banama-license, abaphuzi bashayela imoto, bayafasa amabhande labahamba khona, abahamba ngenyawo bayafundiswa ukuthi bagcoke impahla ezibonakalayo, bacross umgwaqo la kufanele khona nala kuphephe khona ntamani. Sifundza sihlaselwe kakhulu kwetfunjwa nekubulawa kwebantfwana. Ikhona yini indlela lenenda ngayo ukuqinisekisa kuphepha kwebantfwana kulamaholide? Ikhona umama uLieutenant General Manamela ebesinaye namuhla, besinaye kule viki eliphelile sirontsha futhi i-campaign yokuphepha kulama festive season ifaka kona ukubheka kwempahla, ukubheka kwabantwana, ukubheka nje kwezakhamuzi zaseMpumalanga nabavakashi bethu, ukubheka njalo nako konke okuphathelene nokusinda noma nokuphepha kwempahla, kokuphepha nawo wonke umuntu lapha eMpumalanga. Shongwe, kulabo labagcina batibekele umthetho etandleni lithini litiko? Asivumi ukuthi abantu bazithathele umthetho ezandleni zawo. Wrong akamcorrect omunye wrong. Ngoba uma ngabe uyithathela umthetho ubeke ezandleni zakho uzotholakala sowuboshwa. Kanti phela wena bowuthulwisana nobugebengu. Okungcono ukuthi uma ngabe umuntu umbona ukuthi uyaganga noma wenza okubi uye umbike to the nearest police station, noma uma ngabe i-police station isekudeni nawe bike emakhosini, bike kumakhansela, bika nakuma-politician, nazo zonke nje iy'nhlaka
zabaholi endaweni sakhile ma. Shongwe asibonga kakhulu isikhathi sakho. Nguvusi Shongwe umphathisa welitiko letekuphepha eMpumalanga. Kanti mbukeli sitawujike itolo siyabuya sitawuchubeka nazo Tindzaba. Asikomukele mbukele esigabeni sesibili seTindzaba teSiswati. Uma usanza kungena athi sekhona hlala nathi. Make lo walahlekelwa umntwana wakhe eminyakeni le-13 leyengcile eMpumalanga angahle aphinze ahlangane nemntwana wakhe. Salvation Mohoto loneminyaka le-14 wathunjwa ngeminyaka wa-2010 kusola ukuthi wathunjwa ngulomunye wesifazane loneminyaka lengama-35. Lo wekunene ubukene nemacala ekufumba kukhwabanisa kanye nekuphikisana nemthetho wokungena kulamanye emave. Uboshwe nakuqala lenyanga ngemuva kwekutama kuthinzana nemndeni wamaHoto afuna certificate sakhe sekudalwa. Salvation Mohoto wanyamalala eminyakeni le-6 wathunjwa kuso lesitolo lesivute nakibo kusolwa ukuthi wathunjwa singane seyise sakadzeni. Utfolakele sekwengce iminyaka le-13 umsolwa etama kuchumana nemndeni afuna certificate sakhe sekudalwa. Unina waMohoto uthi bekanalo lithemba lokuthi umntwana wakhe usaphila. Uthi umsolwa uboshwe ngemva kwekuthi abathinze atende liphoyisa lelinelwati nekuthi lo mntwana angaba kuphi. Loko nibuya ka linki. When I came back from the pharmacy, I was told that a woman who posed as an aunt to my child took her to the nearest shop to buy sweets for her and the children she was playing with, and later took off with her. Mapalane uthi impilo yakhe ibe likhuni njengoba bekangadi ukuthi umntwana wakhe ukuphi kanti tempilo takhe tithikamedeke kakhulu ngalesimo angakwati nikulala. I was in a lot of pain. I lost a lot of weight. I nearly died because of stress. I have never enjoyed my life since she was stolen. I believed my child was alive through prayer. I had a lot of faith in Christ. Takamuta se Plaza View tihlangene tafunsana Salvation kusukela ngalelanga lekulahleka kwakhe. Baholi bemango bathi tiyangikwanza tigameko tekulahleka kwebantwana kulendzawo. Kanti takamuti titemkele letindzaba letimnanzi. Yes, we found her and we are happy to find her alive as she was missing for 13 years. So there are still other children which are missing outside there, which we don't know whether she's the one who took them or not, but we want the justice to deal with that woman. She must rot in jail because she have made a mess into the community's life. Ubekwe endzaweni lephephile ngesikhathi kusalinzelwe imiphumela yeluhlolo lwelifuto umsolwa ubese ubeka eceleni isicelo sebail. Utawube avela kwesine enkantolo mhla 15 kulenyanga letakwetfasa. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Utawuba ngumgciki ngamgici kumdlalo we-round 7 we-United Rugby Championship ngesikhathi kutfolana itulu ema-Bulls kanye nema-Sharps enkundleni i-Loftus Versfeld ngemgcibelo. Ema-Bulls ahlele endzaweni yesithathu kuthi ema-Sharks ahlele endzaweni yesithathu kusuka emsileni. Icembu lema-Sharks lati kahle kuthi kumele lithole umphumela lomuhle kulomdlalo wangempela sonto. Ema-Sharks aphumelele umdlalo wawo wekuqala nga-69-14 bahlula i-Dragons of Newport kumidlalo ye-round 6. Kanti umceceshi wema-Sharks John Plumtree uthi lokumqoka ukuthi leli qembu lakhe liwuphumelele lo mdlalo. Asasiphuthume ngesivinini siyembombela kute ukuva ukuthi uphethe tiphi Sipho Motha uma kubumbana insimbi yesithupha elihlelweni lekuphuma embitweni kuligwalagwala FM. Motha asikubingelele. Lishonile Rebecca, lishonile mbukeli ekhasi Tindzaba lethamba impilo ehlelweni letiphuma embiteni kuligwalagwala FM namhlanje mama umuntu lomsikadi wathunjwa eminyakeni ke lelishumi ke nakuthathu leyenga kulinzele ukuthi ke abuyiselwe ke kunina lamtalako lapha ke yakho nokhe kulesifundza seMpumalanga.
kanti tisebenti tasemayini Agnes ebhabtini kulesifundza seMpumalanga tibambeke umbhikisho ngaphansi emathunjini ke emhlaba. Mbukeli ngileti nalethinyelo ngahlinzela ihlelo letiphuma embiteni emkhathini kwensimbi yesithupha nesikhombisa kulikhwela FM kanti siyakumema ukuthi sithumelele iWhatsApp voice note uphawule ngaletindzaba lesiphethe ehlelweni inombolo 065 637 9958. Angibonge kakhulu Rebecca. Asibonge kumotha phansi embombela kanti mbukeli dikuca lapho ke italomuhla ungakhohlwa kubukela lethisematheni njalo ngabo lwesithathu ku DTT na ku SABC Plus uma kubumbana insimbi yesithupha Nzambama. Asiphindze ke sihlangane lapha ngalwesibili evikini lelitako sindebele sikhona kusasa nisale kahle. Ngetela shona lingenaso simo selitulo kanjalo ngetela shona lingenado Tindzaba talo masibuka ke sithombe sethu kusihlala namhlanje lomuhle yabona ke ikhasi nelive likhombisa ke kuvula kanze ke makhuphuka eMpumalanga nelive akhona ke mathuba emvula lingahle ke limbonye ngemafu kanze ke masithubeka sibukula ke la elangeni lakusasa asisekhona lawo mathuba emvula kanze ke limbonye nangemafu kakhulu kade eMpumalanga nelive kanze ke mawe esifundzeni kakhulu kade eNorthern Cape yabona ukuthi seselapha kuye ke la 30% usesekhona ke la lomoya lokudla ke lwandle abantu bacaphele leto tindzawo leto kanze ke masibukula ke mazinga kushisa ukuthi semenjani elangeni lakusasa masibuka ke la sifunza eGauteng mabuka ke Pretoria kuyashisa leto tindzawo leto ke nangale buKalton Vilfernachen njengoba ehleli lapha kuye ke la 30 ngwane lomuhle kanze ke la sifunza iLimpopo tindzawo letfana nabo Musina kuyashisa leto tindzawo leto kanze ke Thoya ndo likhombisa ke kufuthumana nangale botsani njengoba lapha kuye ke la 27 Thabazimbi hleli lapha kuye ke la 30 ngwane lomuhle lokusho ukuthi kuyashisa leto tindzawo leto kanze ke la sifunza iMpumalanga tindzawo letfana nabo Sikhukhuza lishisa likhipha umkovetsheni njengoba ehleli lapha ku 20 nobe ke ku 34 kanze ke likhombisa kufuthumana embombela lapha kuye ke la 26 kanze ke Mkhondo nakhona lifuthumene njengoba lapha kuye ke la 29 sifunza kwaZulu Natal mabuka tindzawo letfana nabo Vryheid uLundi kuyashisa leto tindzawo leto ke nabo Pietermaritzburg ihleli lapha ku 31 kanze ke lifuthumene lapha ke la Port Shepstone njengoba lapha kuye ke la 27 ngona lomuhle sifunza iEastern Cape tindzawo letfana ke la nabo Komani ihleli lapha ku 38 Kdok kuyashisa leto tindzawo leto ke njengoba lapha ku 40 Bograafrenet nakhona ihleli lapha kuye ke la 42 kuyashisa leto tindzawo leto ke nangale boMakhanda njengoba lihleli ku 40 kanze ke la sifunza iWestern Cape mabuka tindzawo letfana ke la nabo Vredendal likhombisa ke kufuthumana njengoba lapha kuye ke la 28 ehleni uLemse lihleli lapha ku 30 Cape Town ihleli lapha kuye ke la 27 nangale Fjord West njengoba lishisa ngona lomuhle kanze ke Northern Cape mabuka tindzawo letfana nabo Uppington kuyashisa leto tindzawo leto ke nangale boCarnival njengoba lapha kuye ke la 39 kanze ke Sutherland lifuthumele njengoba ku 29 nangale ke la kuBokhimbali liyashisa ngona lomuhle lihleli lapha kuye ke la 37 kanze ke la sifunza iFree State mabuka tindzawo letfana nabo Bothaville Sasolburg kuyashisa leto tindzawo leto ke Frankfurt nangale boKomani lihleli lapha ku 32 kanze Bloemfontein lapha kuye ke la 34 nangale ke la kubona beke kuBofunzibek njengoba lapha kuye ke la 31 kanze ke masithubeka sibukela ke la isifunza ikakhulu kade Northwest tindzawo letfana ke la nabo Tosca kuyashisa ngona lomuhle mabuka tindzawo letfana nabo Mahikeng hleli lapha kuye ke la 20 nobe ke 36 kanze ke la ikakhulu kade Rustenburg nakhona kuyashisa kanze ke Port Shepstone hleli lapha kuye ke la 32 ngona lomuhle nangale bo Klesdorp Botosdal nangale bo Wolmaranstad ngona lomuhle kanze ke angisho ukuthi kungako bengikuphathele kona ngithi kini busuku abube ngilobuhle